Kulungile azisale sezilima ziyetsheni. Amalungelo wethu siphuceni uma sikhuluma sibopheni. Nami le nkondlo angiyazi nje ngiyibhala ngithembeni. Ipolitiki asiyibuyiseleni nje kancane eceleni lana ngempela bafowethu sibhekene nesambani sebunzimeni. Siphakathi kokufa nokuphila mina kodwa nokho ngisaphika. Ukuthi le nhliziyo zenu zimsulwa ngiyaphika. Ukuthi konke nikushoyo kuyikona yebo kona kuyafiwa ngiyavuma kodwa kuningi la asikutshelwanga nemibuzo yethu ayiphendulwanga. Mongameli ngicela ungikhiphe ebumnyameni kade ngidwanguza ngicela ungibuyisele ekhanyeni. Kwaqala kwabu 21 days kwaba izinyanga eziyisithupha kwagcina sekuunyaka. Wathi bidlange kakhulu ngoba kubusika iyoba ngcono ehlobo. Kodwa namanje kusaqotheka imbokodo nesekele eminye imizi ishiwe ivalwe ngehlahla. Isibalo nokuba sehle sinyuka kakhulu ngesivinini kanti vele yini? Kuliwa nathi noma nesifo yini? Kusukela nini? Ukuphefumula umoya ongcolile kulungile ngale ifonyo inhloso yini? Ukuvala umlomo namakhala singakwazi ukuthi sithole i-oxygen silokhu sikhipha i-carbon dioxide siphinde siyibuyisele ngaphakathi kwenze umonakalo omningi emzimbeni yethu ngaphakathi namasosha omzimba abebuthakathaka kube lula ukuthi singene noma ngabe yiphi imikhuhlane ukuze laba abazoshona kube sekuthiwa i-COVID ukuze abazosala besoqapha eqolo njengonwabo babe novalentanyeni njengexoxo bese bayayigidimela lemjoveni zofika nayo kulungileke esijoveni ngoba kuyabonakala impilo yethu sesentendeni yezandla zethu. Mongameli siyibantu bakho ngabe usukhohliwe yini? Ngabe khona yini abakufumbathise kona okubalekile okudlula impilo zethu lana kudlalwa ngemqondo yethu? Wathi uma sekubonakala ukuthi abantu abayikholwa indaba ye-COVID kwakhishwa 350 kanye no500 ukuze bezolutheka. Mina ukuyikholwa lento namanje ngiyahluleka yebo siyafa kodwa kuba i-COVID ngiyanqaba. Mongameli iphumelo bala ongcono sife sesilazi iqiniso. uJacob Zuma waphumelana esikhundleni ngabe khona yini owanqaba yena ukwenza unavusa amacala wathi uma esephumile lawo macala wonke ashabalala ngabe nanisebenzisa wona yini umenza umuntu omumbi kuthina kungabe khona yini wena okuvumile uJacob Zuma owayinqabile ngibuza ngoba izifo eziningi ngesikhathi sakhe sokubusa zazisizizwa ngendaba i-Ebola i-swine flu mongameli angilwi angikuphikisi futhi angikusoli ngalutho ukuthi nginemibuzo nje eminingi engaphendulwanga wena umongameli ngiyakwazi awungitshela uBill Gates uyini lokho ngicela ungagxili kona mina bengiyini lezi nqumo ungabe ezakho wedwa yini konke lokhu kubalekile okudlula thina yini ma-Afrika nathula aniboni yini lana sishawa ngemfe iphindiwe anizwa yini sitshelwe nge-second wave ingakafiki baze kanjani kuningi la sifihlelwe mongameli sitshela iqiniso kunenani elifunayo yini siyaphungulwa noma laba abafayo bawumhlabelo abazosala yini sitshele vela ngeke senze lutho izandla zethu iboshiwe kanjalo nemqondo engalikhona lana sebekholwa lokho enibafunza kona kunemibuzo engaphendulwanga mina ngicela uma ngifani ngangise emakhazeni labantu esibangcwabayo mina ngisakholwa ukuthi yibona kungani bengabonwa kuthiwa lihamba ngomoya ngaba bayaphefumula yini bona kukholweni lokho enithanda ukukholwa lento yenzeni ihlaya nenze ngathi anibona ukuthi umhlaba uyabhubha vele thina lana sofahleka yini sitshelwa ngamajele uma sikhuluma mhlambe ngale nkondlo vele sengizicentela indlela yethuneni kubukeka kukhulu kuza kunyelela mhlambe laba esibakhalelayo abafa yibona abaphumule nabangcono bafowethu ngathi kusazoba nzima mongameli yini indaba ungaphumeli obala ukunyuluke konke okwaziyo ongasitshelanga kona ukuze sizozilungiselela nathi hleze kube khona indlela esingakusiza ngayo ngabe kona unendaba yini nathi ngalesifo izinto eziningi sesiyaziphoqwa kungathi ninecebo ngempilo zethu yebo abanye bethu bayakholwa konke lokho enikushoyo ngemlomo yenu enibafunza kona kodwa kufanele nikwazi abanye bethu izifonyo nibavale ngazo umlomo ayamehlo nemqondo siyabona mongameli ngabe unendaba yini nathi unembeza wakho ngabuthini kulungileke asale sezilima zetsheni ngamazwi wethu sibopheni kodwa sasivotile kwathiwa sinelungelo lokukhuluma kungani satshiswa ngejele mase kufanele sikhulume kade zazifika izifo dlula abantu bekhuluma kodwa ngingaboshwa indaba lana kunezinto esiphoqelelwayo kuzona ngabe khona yini impilo zethu enikuhlelile